ko kamal Telwanga chagu cho jel gara mam telkwanga telpiu Belto chadak pa kon ramamane Bia Kamal ka Noor Online TV ka jan gwasame bana roj bana jeling roj balinga jan gwasame ngot kan konore de gore je jinder subscribe ke dire nyak bagane ko ken ko de Läär ti de kan ci gwanten kon gor kon ke de ko ten Läär balinga jan gwasame chala de nene Rebecca ke vice president entere which ka sa Sudan ni Nyandeng jen chala do ti ka Läär mishalar ngane mo gor kono de konoling cheng ngane cheka la roch ke cheka chum ka kwi queen gwene ke queen kwarman beben re wich ka South Sudan je Läär dan balinga jan gwasame araje me mishala de Nyandeng ka queen ngane tin bi yor ka chengan ba queen kwar to ka je rochuma chela do kan ngane dial kane te neten konte ka lonki neten kontin bi ken ka kwany tin dini ken ka kwi ko ba South Sudan ba je yen chela do nene ano ba kwar mu ga kwan re ne dial ten ba kwan gore char mu ga ko mu ngwanni mu ko kwan ni ram kan char go bu South Sudan ba ngot rating ni no mo chejelat vice president Nyandeng garang chela do en ngwanni bi ka yikwan ne kwar mu bi char ka kwiru ni tin ngon nyam ki ngwanni de ka kwan ne kwar mu dier ka future South Sudan ke future ngwane ko kan kwala kwan ka ba ka woch ka kujamo Alaska no kur mi bichar ka kwine na dialen kontre woch ka South Sudan ka kwiko de woch de jalat kano de na de ga shengade en re woch South Sudan duno ba kur mi de dier ni jen ka kwi woch kelu ajen kwaran goro de kwanye ngwane ko ngwane kan ta kalwango cha jalar nono celado to kon ka kwati go ti chilu shit ka kwati te pin gwasame men ti chalado kan kwarti ka kwarti chi led long ko kwigo de South Sudan de chong kerubino kwanyin William Nyon Dr. John Garang arok tonarok nyachi gak shuluk kan kwarti ka kwarti chi teten tama ka kan chi ka led long ko kwigo de South Sudan de chong kan kwarti shi kan ngoten ka kwati go tiche widan jaka bajik amene yenba yen ngane gore jeno de yen neten konti de which South Sudan de kana nang niam de yen kwany ka gwade gore je bia kwany kwer mu gwa mi bi char ka kwidun mi bi char ka kwi which mi bi char ka kwi nena diaten kon chingre which ka South Sudan chit ka kwarti tiche long tini kane de shi gorno bi South Sudan betetin chika jen tagu kono metetin ka jama jenano alwang dien ko ken chika long mo da bokan kwadi al ko ken botin ba kwany ba be ken lene long duno gore jeno de yen kwany no kwar me de char ka kwi South Sudan kelu shiyo bu kwar bo nong no be lene dore ka ke be lene ji shingde ka no mo cha jalat vice president Nyandeng jerwa jadana chalar ngani ne me jenen ngana tikan ga long mudi ka kaneden kontin be South Sudan be ken realika charwa mo cha jalat jen Läär danan chalat Nyandeng garang ke vice president ne Nyandeng ko kwi ngane ko kanede konti ka long rewi ka South Sudan mite ka mugwa me de lat rewi ka South Sudan ke ngane bi ladone mite ka mugwa me de to bare which South Sudan chet ke development ke shang shop ke ngane bi ladaba ene me chajalaro kwanya kwer mugwa me bi which ke liu be je ladeka shabel na rode ka ki dore ka namo chajalat kwer Nyandeng ko jaram danan ke bi ngane cha ngajo en South Sudan ke jen rona be ron kinda yenda ngwan jen ba kwingwene ba je tok changna me cha ngedo dong kwingwene mi bolet ke jen gwasa mo chala ro to bedetin ka kwa ngwene kwa kal chum ko ka kwa ne kwer mo gwa me de South Sudan de jenang niam ko do badan gor je gaje cha de la nang na ko de na le liunyok chet ke liya sina liu ko je ne me je Läär dan chalat mi jiram jidit ken channel me be nyane de ko ken biata kamal chagu chut long ko kamal we ko kamal telwanga chagu cho jel garamam telkwanga telpiu belto chadak pa kon ramamane